दामना चिंबगी थबक पाखतपदा अकोइबगी खल कायदना अमदी खुदोंथिबा कया लाक्तनबा होनबा तंगाई फदे मणिपुर असि चिंगनिंखाइबना चिंबा ततना थोकपा लमदम अमसु ओइबना हौजि जिरिबाम इम्फाल रेलवे की पाखतलिबा टनेल हुतपगी थबक असिदा चिंगनिंखाइबा हंथानबगी मचाक अमसु याउरिबासना खुदम अमनि हौजिक मणिपुर की ओरिबा अकोइबगी खल असि अहोंबा कया लेरे इसाबगी चाक खामा वांखलकपा खंगहौदना नोंग चुबा अमदि ततने इसिंग इचाव कया थोकपगी अवाबा कया मियामना मायोकनरी मरमसना हिमालयन स्टेट चिंगदा काइथरकलिबा महौसागे खलसिंग असि अमुक हन्ना हलकनबा लेरिबा खुदिंगना मत ओइना थिजिन होमजिनदुना फंगलकलिबा वाखलोनसिंग अदु ताथोक तासिन तौदुना तुंग कोइना चटनगदबा पॉलिसी अमगी मखादा थबक तौमिननबगी तंगाई फदबा लई फोंदोखी conclave asida Himalayan state tarani miho ching yauna academician research scholar amadi line department ki miho ching shu saruk yari Tharamatuda Arun Kumar Sinha principal secretary forest environment and climate change na Tharamapu na saruk yakibagaloina chief secretary na pangthukliba conclave asiga mailena omadi fine arts exhibition su yengsinki which are indeed significant, but through our collective resolve and cooperation, we can bring about meaningful change. Let us harness our shared strength to tackle climate change, advance sustainable development, and secure a brighter, more resilient future for the people of Manipur and the entire Himalayan region. Thank you. Hand in hand for better food and a better future hybrid theme the Department of Human Ecology and Family Sciences na sinduna World Food Day ki thoram ngasi JRD Pachikar Academy Kakching ya tuterem da pangthokre thoramatu da Kakching ki khwaide ki hal oilaba chahi marfutara manga shuraba organic farmer mayanglambam ahal na thoiba mithunglen amadi JRD Pachikar Academy ki principal Yumnam Anuradha Devi na thoramabu hoike thoramatu da mayanglambam ahal da JRD Farmer of the Year 2025 ki mana pitna ikai kumnaki Manipur State Livelihood Mission MSRLM Department of Rural Development and Panchayat Raj Government of Manipur Langmaidong City Block Kakching District ki Makhada Wangu Gram Panchayat amasung Pangantabi ki manungda leiba village level federation sing Lamjing Mangal BLF Warukok BLF Anoba Mangal BLF Lingjel Thoibi BLF Yaifa Thaurang BLF na Manipur State Livelihood Mission Langmaidong City Block Kakching District ki Makhada leiba Panchayati Raj Institution Community Based Organization Convergence amadi Wangu Gram Panchayat kalunina Pangantabi Gram Panchayat ki PRI members singa khushim naraga punna sinna nongmugi oiba Convergence Mela ngasi Wangu da leiba Wangu Panchayat garda pangthokre Convergence Mela adu hogdupagi thoramda Langmaidong City Block ki Extension Officer Wahengbam Jugindro na thoiba mithunglen thoramapu oina Chairperson Wangu GP amadi Pangantabi GP BLF Moirang Them Amubi amadi Kai Khumnaraba mithung oina Block Mission Manager and Rajib amasung akhanna baleng birapasing oina ex Pradhan Wangu Gram Panchayat El Sharat ex Pradhan Pangantabi Gram Panchayat and Indibala amadi CC Langmaidong Block Khaling Mithorong na saruk yakhi Convergence Mela adu da government ki department tarani thoina saruk yadna miyam da kanaba kaya pikhi State Blood Transfusion Council SBTC Manipur ki Makhada Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal ki Transfusion Medicine Department amadi Association of Voluntary Blood Donors Manipur ABDB Thoubal District Branch na Lions Club of Thoubal Greater Centurion Maying Lamjau Gram Panchayat amadi Lamjau Part 1 Development Association Lamjau ka punna senduna voluntary blood donation ki matangda miyamu ningthina khanghanabagi mass awareness campaign amang asi Kakching District ki manung chana leiba Lamjau Mayai Lekai Community Hall da pangthokre Give blood, give hope, together we save lives haiba slogan asigi makhada chathariba
nationwide mega voluntary blood donation drive ki saruk ama oina pangthokhiba ngasi mass awareness campaign aduda Maying Lamjau Gram Panchayat Administrative Committee ki chairperson Uri Kinbam Narjet Wangasip ke social worker Uri Kinbam Devena President Association of Voluntary Blood Donor Manipur Sawal District Branch ki Vice President Oiriba Waikhong Police Station ki OC Dr. Jordan Okram District Hospital Thobal Khangaboki Blood Center and Transfusion Unit Specialist in Transfusion Medicine Dr. S. Robindro Association of Voluntary Blood Donor Manipur Thobal District Branch ki Treasurer Oiriba Regular Voluntary Blood Donor Amadi Motivator M. Priyo Kumarna Guest of Honor Sing Oiki Maying Lamjau Gram Panchayat ki Manungda Leiba Blessed Level Federation Singi Members Sing Lamjau Part 1 Development Association ki Members Sing Atay Miyoi Kiana Sarugya ki Bangasi ki Awareness Campaign aduda District Hospital Thobal Khangaboki Blood Center and Transfusion Unit ki Specialist in Transfusion Medicine Dr. S. Robindro Amasong Association of Voluntary Blood Donor Manipur Thobal District Branch ki Secretary Oiriba Regular Voluntary Blood Donor and Motivated Nabakumar Thokchom Chani na resource person si oina wangang ki hairi National Institute of Investment Planning and Administration New Delhi na Manipur University Research and Development Shell amadi Manipur Institute of Management Studies MIMS Manipur University ga Punna Kusamnana Sinduna Leadership Development for Deans of Faculty, Heads of Department and Senior Faculties of Universities in Northeastern Region, India Haiba Hiramda Sidagi Hauduna Numitunicha Tagadaba National Workshop Program Haudopagi Term Ama MUG BC Court Hall the Pangtokre, Termaduda Manipur University Vice Chancellor Professor and Lokendra Singna, Chief Guest NIEPA Vice Chancellor Professor Sachikala Wanjarina President MIMS MUG Director Professor Prabhakar Laisram Amadi DHPE Head Lonina Program Director Professor R.T. Srivastavana Guest of Honor Sing Oina Sarukyaki Tharamasida Research and Development Cell MUG Director Amadi Program Coordinator MU Professor C.H. Ibohol Maitei Amadi Program Coordinator NIEPA Dr. Shangita Angomna Organizing Secretaries Oina Sarukyaki NIEPA BC Professor Sasikala Wanjarina Education Quality Inclusive Education da ahinba miting thamduna amata oina punna chatminaduna chaukhatba khunai ama ohenbada khudingmungna thodang lawminasi haiki Tharanga Mailena Chief Guest oina Sarukyaki MUG BC Professor and Lokendrana haikibada workshop program asna leadership amadi academic administration da thengnagadaba sing mayoknabada department amadalariba faculty singi marakta Ahenba cooperation pinaduna haithoi singthoiba oiragani NEP 2020 na lakpagalonina higher education da lariba senior faculty singna research amadi innovation da ahenba miyeng thamduna hakolakliba mahairoi singda mangjin thana chathanba ngamlagani haiki workshop asida NIEPA gi faculty sing amadi northeastern region gi manungda leiba university kayada gi Expert Kena workshop asigi session sing amadi panel discussion sing da resource person sing oina saugya gadawri Khongjom sapamda leiba ibemhal Visal Academy gi chahi gi oina pangthokpa Faces Meet cum Literary Festivity 2025 ngasi school asigi complex ta pangthokre School asida nauna lakpa mahairoi singbo taram okpa madi mahairoi singi masada Lot na yaujarakpa tongan extracurricular haithoi singthoiba activity kaya adu uthokjanaba pangthokpa thoramadu social scientist Dr. Danabir Laisram Ibemhal Vishal Academy sapang principal Dr. Khosnam Ranjit SDRF commandant TH Desorjit Thobal PSK OC inspector Asapam Ibomja school asigi headmistress Kader A Khaling Down Saka Kader Egi Vice Principal Sapam Natum Amadi Advisor Sapam Nabas Singna Athoiba Mitung Sing oina saruyaki Tharongi saruk ama oina school authority gi maikedi gi oja singda achamba khudol kaya amadi school asigi haithoi singthoiba mahairoi singda tongan tongan manam amasong khudol singsu tamkhe Government Polytechnic College ki Waliboja October 13 fawbagi manungda thabakta Onthok pirakta bataragadi November 19 da pangthokani hariba exam boycott tawbagalena akanba khongjang sangshilagani haina Government Polytechnic Students Union na lengakta akanba wafam thamlakli
Hiram asiga mai lenana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada Union asigi mihut okram yaifabin high college asigi department kayada ocha watpagi kudong chadaba mayoknabadagi Manipur governor ga unaduna waliba oja sing menchinnaba mari leinaba department ta khanghankhrabasu ngasi phawba thabuk oina onthoktana leiringai marak asida November ta nipanda exam pangthoklagani hari oja suklei leitabana takpi tambidraba department kayagi subject tu matau karamne exam thagadoribano haribe exam asida mahairoi sing saruk yaba sunga ngamloi maramasna wali boja sing tha asigi kunmari fawbagi manungda hapiraktrabadi pangthokadoriba exam asi boycott tawbaga loina saruk yaroi phongdoki paugi mafamada union asigi general secretary Tingom Arun Nahai government polytechnic asi ani gi oina yamna maming chatpa mahai sanga makak oram labasu oja sing retire tawkiba amadi leiriba infrastructure sing earthquake na maram oireka sokna leibana mahairoi singda kiba phawbadagi Manipuri governor unana bagas amada cherol pisinki paukhom laktabadagi august 19 da santi oina wakan infam chathaduna amuk matam thaki hariba matum adu phawbada thabak paikhat piraktabana maram oirega mahairoi singna college gate thonglon sinuna numit 15 ni khongjang changsilaba matong governor unaduna thabak paikhatlagani haina thajaba pirakrabasu ngasi phawba thabakta bana mahairoi singi firep asi lawrakpani phongdoki khara wali subject khara asigi sungtak tak tana physics or maths or and humanity atoba subject ya amasu sungtak tak tana exam tawrni haise akhoi sungkhang khangdana mataw karam exam taw harino masigi reply se governor na tang reply pbo akhoi di exam thaba ngamoi athu matamda akhoi na hariba akhoi ga jawat pasing se hana mutadi pbo haina mari leina ba musung honorable governor gi puning sing sinjari aduna date hariba akhoi na 24 manungda akhoi na oja hapio na hariba je kaigumba sigi matter si panduna fine je pallaga smaina sum leiraba tar de khoi oja hapirek taba taragadi akhoi November 18 dagi hogane hariba exam se akhoi yaw akhoi conduct tawba ngamjaroi adugi mathakta akhoi exam boycott tawgani aduga masigi matung dagi akhoi hana dagi hena akan bakhongjang kya agitation kya sangsinjarakani hai nisingjari Association Amkagi Kunmathoi Shuba Mapong Numit Thoram Hotel Infal Sangai Hall gi auditorium da pangthokre Tharamadu Film Forum Manipur gi chairman KH Kolesho na Thoiba Mithunglen Amkagi president L Rodamo Honna Tharmapu oina saru yakhi Lunina filmmaker Ningthauja Lancha Manipur State Film and Television Institute ki former director Birendra Salam amasung Manipur State Film Development Society MSFDS ki secretary Sanju Basaspati Mayumna akhanaba mithunglen oina saru yakhi ngasigi tharomgi manung channa association asigi leikidraba members in the haikaleka tambagaloina saknaiba cinematographer hijam angau laimayum kheda NG Ganashyam khoimu amadi moirang them surchan gi mafamda association gi maikadagi achambakudol sing tamduna ikai khumnabas utkhi akanaba mithunglen oina saruk yakiba filmmaker Ningthauja Lanchana phonglokhibada Manipuri film da Manipur gi nat amadi saktam ga mari leinaba senching yaiba makai yahonnaba honna gadabani aikhogi punsigi hingliba machaching yahonba tangai fade haiki athu mithunglen oina saruk yakiba film for Manipur gi chairman KH Kolesho na phonglokhibada all Manipur Cinematographer Association na Chahi Kunmathoi chupna Manipuri cinema gi damak laurakliba thaudang singa chi yamna chakthokjaningai amani afaba film ama puthokna bahonabada cinematographer cameraman singi thaudang yamna chawi cameraman haibasi second director amani haibasi khangna director ga yamna cooperation pinaraga puthorakpa film singa sina afaba film oigani director amadi cameraman ani asi yamna adjust tawba adapt tawnaba amadi understanding leinaba tangai fade Kolesho na makhatana phongdokhibada leipak miyamda apel tawjari madudi film haibasi entertainment section oina ubiganu film haibasi education gi part amasu oiribani Manipur University gi mahairoi kyana Manipur film gi maramda research torokpa yarakpasi nungaiba fawi social issue da namlamba ikhogi ariba amadi anoba film sing asi nongmadi ikhogi achoba lan ama oihaugadoribani haiki Federation of Haumina Sawambungda Manipur gi indigenous pillar ama yungliba sita sterasi government na
इंडिजिनसनी हाइना गेजेट नोटिफिकेशन थोकना लाउथोखरबा मैते पांगल यारमदबा हापचिनगदबनी नत्रगा पिलर लाउथोकदबनी हाइना अंजुमान स्लाई मुश्रा के पब्लिसिटी सेक्रेटरी मौलाना अयाजुद्दीन फुनरेमयुमना हाइरी वफम असी अम्पिया अंजुमान अकीबो एके शियोशी जेमेट उलमा अरशदी क्वाक्ता बिष्णुपुर गा सेंदुना ऑल मैते पांगल यूथ एसोसिएशन अम्पिया क्वाक्ता के ऑफिस तंगसी पांगथोप पाव की मिफमदा हाइकिबनी मांगना मखा ताखिबदा फेडरेशन हाउमिना सिनबा प्रोग्राम दा एमएलए मरी याउशिलगा कनाना करम्बा ऑर्गेनाइजेशन अमदी करम्बा गवर्नमेंट मणिपुर इंडिजिनस फुरुप असी सीना याउनी अमदी सीना यारोई हाइबगी वारेप लौनबा ऑथोराइज तौखिबगे हाइनसु सेंगदोकदबनी अमदी एमएलए मरी याउरुबा सिंगना मरु ओइना सेंगदोकना इंडिजिनस पीपल सिंग हापसिनबा नत्रगना पिलर लौथोकपगे दायित्व सुपुगदबनी लेबासी ऑर्गेनाइजेशन खरना तौनिंग तौबा यादे रूल ऑफ लॉ लेबानी हाइना खंखनबा हुजिति मतम यौरे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर नसो फेडरेशन ऑफ हाउमिना तौनिंगबा तौबदा याबा पीरब्रा हाइबगी वहंग अमसु साउना लाई मरमदी जाति खरबुना इंडिजिनसनी खरबुना नते हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमिना लेपदा तुमिना लैथोक्लब्रा लोगी मतुंग इना एक्शन लौदबा अमसुंग रिप्रेजेंटेटिव फाउना फोंगना सवली हाइबगी सोशल मीडिया दा हाइरकपा लाउनरकपत असिना हंगदबा यादबा तांजादु लाए तोखाई ताबा याररोइदबा अवाबदसु नुंगाइबदसु सरु यामिनदुना चाही लिसांग सिना लाख्रबा मैते अमदी मैते पांगल अनि की मरकता लनाई इंटरेस्ट खरदा युमफम ओइरगा तोखाई तानबा सिलिबा फेडरेशन ऑफ हाउमी की मथक्ता लोगी मतुंग इना लौखत पियाबे एक्शन लौनबा क्वाक्तागी सीएसओ सिंगना लौखलगनी मसिदा लेपाकी लॉ एंड ऑर्डर दा सोकपा लाखपा तारगदी फेडरेशन ऑफ हाउमिना दायित्व पुगदबनी हाइकी एकोई ऑल क्वाक्तागी सीएसओ अपुन ममिफम मफमगा ngasi press media ki kuthangda wafam khara thamjari state asigi government na indigenous ne haina gazette notification thoktuna lauthokraba maitai pangalbo na thairam laga yunglibe indigenous pillar asi federation of haumi manipur na khudakta modification tawduna sarkar na sakhanglaba maitai pangalbo hapchin gadabani federation of haumi na sinliba program da honorable mla marina yausil laga kanana karamba ऑर्गेनाइजेशन अमदी कनागी गवर्नमेंट मणिपुर की इंडिजिनस प्रूफ असी सिना यावगनी सिना यावरोय हाइबगी वारेप लौनबो ऑथराइज तौखिबगे हाइनसु सेंगदोकदबनी चलिबा था की तांग तरामरीदा कुंबीदा पांगथोपा कांग्रेस पार्टी की भोजोर घटी शोर कैंपेन की थरमदा मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट हाइजबा कुंबी सेतुपुरदगी वहिंबम आनंद कौबमियोय अमना लिसिंगनी कुलुमदगी मेगी तांग होमदगी कुकुसिंगना मैतेद खंगहौदना चथरपा लान असि कुंबी केंद्र के एमएलए सनसम प्रेमचंद्रना थोकनबनी हाइना आनंद फोंदोखिबादो लान असि एमएलए ना थोकनबनी हाइबगी खुदम चांगदम नुमित निनिगी मनुंगदा पुथोकदबनी लोनना प्रमाण पुथोकपा ngamroidaba प्रमाण पुथोपा ngamdri फाव साइटोन अमदी तोरबुंग जीपीदा कांग्रेस पार्टी अथिंग थमगनी हाइना साइटोन ग्राम पंचायत की मियामना कनवाफम आनंद की मथक्ता थमलकली ngasi kumbi sendra saiton bazar da pangthopa miyam ki oiba chawmpham amada gram panchayat asigi miyamna magi oiba wakalon sing fongluk aduna haikibani ngasi gi saiton gram panchayat ki oiba mpham aduda saiton gram panchayat ki pradhan m ibomcha UKC ki president PH Romesh gram panchayat asigi ward member sing leka gi thopuba hal oina L Manmohan Sharma amasung ahal sing maya paibi sing club member kya saruk yakhe ngasi mpham phamduna warep kya sulokhi warep sing adugi manungda maru oina wahengbam anan hariba muyesina mahna ngangkiba wahum adugi chapchaba khudam changdam galone na lakliba October ki tang 18 fawbagi manungda miyamda sengtukadabani karigumba wahengbam anan na piri matam asigi manungda miyamda sengtukaba tarabadi saitun gram panchayat ta Congress party ka mailenaba political yoba thabak thoram khudingma boycott tawragani कांग्रेस पार्टी बोयकॉट तौरिंगै मनुंगदा साइटोन ग्राम पंचायत की मियोय अमतना कांग्रेस पार्टी का मैलेनबा थबक थरम यारंबा नत्रगा चलंबगी खुतम चांगदम हेक थेंगनबदा यारमलिबा मियोय अदु ग्राम पंचायत से की मियोय सिंगना बोयकॉट तौबा हाइना वारेब लौखी साइटोन जीपी की प्रधान एम इबोमचाना फोंदोखिबदा कुकी न मैतै बोराम ताहनब होनरिंगै चेरसदा आनंद एमएलए न थोकन बनी हाइबसी एमएलए की सी मैतैनी अदुना मैतैना हौबा ताहाली मरमसना आनंद सी मखोगी पार्टी न जयाक ओइबा नत्रगा चयाक पीब नत्रगा आइनगी चयाक पीहनगदबनी हाइखी
चलिबा थासिगी हौकिबा तांग 13 लिबा पोप नुमित्ता कुंबी केंद्र की मनुंग चेंबा सेतपुरदा पांगथोखिबा कांग्रेस की मीटिंग अमदा आनंद कौबा कांग्रेस की मियोय अमना मणिपुर कुकी अमदी मैते की मरक्ता थोकलिबा इरांग असि कुंबी केंद्र की एमएलए ना थोकनबनी हाइकिबा वाफम यानिंगदे अदुगा आनंदना मसिगी मतंगदा खंगहोबा लैरगदी पुंग 14 गी मनुंगदा मियाम खंगना सेंदुकदबनी नत्रगा लाले हाइजगदबनी आनंद की मथक्ता एक्शन लौगनी हाइना कुंबी केंद्र की मनुंग चनबा फोगाक चावी खाई ममांग लेकाइदगी कोंथौजम रेणुकाना फोंदोरकली तोयबुंग ग्राम पंचायत की मियामना फोगाक चावी खाई कम्युनिटी हॉल ngasi पांगथोकपा पावगी मिफम दो वाफम असि फोंदोखिबनी रेणुकाना मखा ताखिबदा तोरबुंग जीपी की मियामना कांग्रेस बीजेपी वोट की अदु अदा दरकार लेते मखोय मसेल हुन्नबा खंगनी अदुबो कनागुबा मतना कुकी मैते की इरांग असि कुंबी केंद्र दगी हौबनी मैतेना हौबनी हाइना पनबे यारोय हेक पलक पर नुपा नुपीसिंग सेंदोक सेंजिन की मथौ तादे तोरबुंग जीपी की मियाम नमखोई मथक एक्शन लौगनी अदुगा सुमना मैते मसेल नुंगसिनदबा उल्लगा कुकी सिंगना लौसिंग हेनखिनी मखोइना बोट फंगनबा पंगांगदा ngang तोरबुंग जीपी की मियाम बुइकाइबा ओइबा थमोइद चागलिबदी खंगदबा मैते जातिबु चिंथनबा होनरिबा करिगिनो हाइकी पावगी मिफमदुदा तोरबुंग जीपी मा क्या सब याखि पुन्नादना दुम लेरगदी अखोय कुकीजिंगना अखोयगी खुदोंग चाब लौगिनी अदुगिसु मथक्ता कुकीजिंगना तारगा मोय मैतै मसेन बक नुक्सिनदबजे समाय तौरिसिनादे अखोय करिदा खुदोंग चाबजे लहौजिगे हाइबदो मोयगिदि अमुएना सिंगबदो ओइगरनी हाइबगिदमक्ता अनन कौरिबा मियोइसिदा माना मीटिंगसिदा ngangiba वाहैसिंगदु अखोयना याजनिंगदे अदुगिसु मथक्ता अनन हाइबा नुपासी माना कुंबी केंद्र की एमएलए ना मणिपुर की इरांग से थोनगी बनी हाइबदो खंगहौब लैरगदी माना ngasi पुंग 14 की मनुंगदा सेंगतोकपिरो अमरमदा चलिबा थासी की तांग 13 कुंबी सेतपुरदा पांगथोपा कांग्रेस पार्टी की बहुत शोर गदी शोर कैंपेन की थर्ममदा मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट वहेंगबम आनंदना लिसिंगनी कुलुमदगी मी की तांग अहुमदगी कुकी सिंगना मैतेद खंगौदना चथरक पालानसी कुंबी केंद्र के एमएलए सनसम प्रेमचंद्रना थोकनबनी हाइना फोंदोखिबा मतंगदा सेतुपुरदा लेबा वहेंगबम आनंदगी युमदंगसी नुंगथिल कुंबी एसिगी मियामना आनंदगा वारी शानगनी लोनेना लाले हाइना सेंदुकदबनी हाइना मियाम थोमजिलखरे मियामगी होवदुदा नाकल अनिदा सोयंगाम थोकदनबा कुंबी पुलिस स्टेशन की नुपी पुलिस यावब टीम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमांडो की टीम सिंगना अहेनबा इरांग थोकदनबा पावसना थारिबा मतम फावबा ngak सेमगी थबक चथरी All India Education World School Ranking da UNESCO School Maitramna Day Scholar Cum Boarding Category da Manipur gi oina hanba rank tarak kaluna UNESCO School Janungna Residential School Ranking da Manipur gi hanba tarak pada school asigi maike da kinungaiba fongdorakli Hiramasiga mailena ngasi khongmanda leiba UNESCO School da pangthokiba pawgi mifam da UNESCO School gi chairman N Irabantana hai leiba da leiba government school Private amadi aided school pumnamak tangdamna khibasida UNESCO gi school singna achauba mafam kalakpa simak chakthok chaningai ni ranking asigi damak tungan ba parameter 13 da maru oina teachers welfare and development faculty competence academic reputation leadership and management quality infrastructure amadi community service na chingba singda kopna survey taraba matungda mana silaung thorpani Manipur की ओइना UNESCO की स्कूल सिंगना टॉप रैंक चलकपगी मथक्ता ऑल इंडिया की ओइना UNESCO खोंगमन्ना यांखनिपान सुपर रैंक UNESCO स्कूल मैत्रमना हुंफुतरा सुबामबदी रेसिडेंशियल स्कूल दा UNESCO चनुंगना ऑल इंडिया की रैंक कुमापन चनबंगमले चही 15 खक्तम ngarib स्कूल असना तेलेबा मतमसदा महै मसिंगी लमदा चाउना माइ पलकपासिमा ओजा महिरोई अमदी पेरेंट्स की मतेंगननी हाइना महंगना थागतपा फोंदोके All Manipur residential school classing school management puna mana thawai ka mon hona ba adi parents ingi level ek support ma de koi safar me amna yam kanna funding na masa ya pamlo na ina school ta ma kai afami oi la kai me samaj seva to ge ma tik jami oi wa close the hona ba ya hangmune je ya masi kanjai masi ne ya masi me ba tam jari थासिगी मंगादगी हौदुना तेरे फावबा पेरुगी लिमादा पांगथुखिबा वर्ल्ड जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 ता ब्रोंज मेडल फंगलखरबा लिंथोय चनंबम अमदी सरुयारुबा सानोरे अनि ताइबंग गानबी
Khaidi Mamadi Laisang Tem Nungshithoi Opagi Thoram Pangthokre. Manipur Judo Association Namadi Brave Boys Association Mayang Infal Anina Kusamnadna BVA Conference Hall da Pangthokiba Sanrashing Opagi Thoramatuda Manipur Legislative Assembly ki Speaker Toksom Saitabrata Mayang Infal Assembly Constituency ke MLA Kongkam Robindro Amadi Manipur Judo Association ki President Bijoy Koijamna Athoiba Mitungnen Singh oina saruk yakibagalina Judo Sanar Ahumda Achamba Kudol Pidna Pungning Thawatke Thoramadu Mailena Manipur Legislative Assembly Speaker Toksom Saitabrata now Fongdokibada Lamdamasta Ladiba Hawalagliba Sanarishna Sanaba Hawapa Matamda Kana Sanaduna State Amadi National Level for Waning Tina Sanaram Lamatung Makatana Sanadana Hek Sanaba Tadoliba Si Karino Haina Kupna Tijinba Machangi Haike Lunangasi Lamda Masigi Mai Purakli Bi Judo Sanaroi Ahumda Chahi Magim Oina Makoina Sanabata Chang Batana Tanabagi Polam Sing Labor the Karadong Pusumating Oinaba Tata Kuting Lupalising Mama Pirikani Haina Lao Toki Masuk rumah yang si, aku yang pernah kenal orang tertai, ada ngasih si, atau betul masuk lagi ni yang sang orang terlalu jenak, yang tinggi, yang terlalu jenak. Nakalam Ramda Thoramadu Mailena bronze medalist Linthoi Chanambamna Fongdorak Pada Amoina Sanaroi ama oina punchita mai paki khalabadi sai sana sanari bama sana du da thawai yauna kathokpa ama galunna sana bama thautai haiki competition je mana tharaga manam paisa ju change sana buje hana je koi abong competition je boda lama tara player mu gi mai tawe adu mana mai taro kanda aina adu kana ningjange ba asuk jahi pulap jahi chup Singani Kulumdogi Megi Tang Humdagi Hauduna Manipur Thokli Bairangasna Sokhalaba Torbung Gram Panchayat ke Manungdale Riba IDP Singi Committee Oriba Torbung Gram Panchayat Victim Committee Nangna Reform Taubagaluna Miyamgi Oiba Mifamama Chandra Road Community Hall Pangthokre Committee Nangna Reform Taubagaluna Miyamgi Oiba Mifam Aduda Convener Oina Loitongbum Surchana Madi Co Convener Oina Thangjam Ramesh Khanki Lunena Tharamaduda Manipur ki Tungan Tungan Mafam Singda Hangliba relief camp sing the Lairiba Torbung Gram Panchayat ki manung the Lairiba IDP sing su saruk yake. Thoramadu Mailena Torbung Gram Panchayat Victim Committee spokesperson Dr. P. Robin na Fungdokibada ngasi direct beneficiary transfer asi miyam na matoina yanare irang asina sokhalaba victim singi mangkrabal lanthum sing matam ga chunaba compensation dengak tagi tanba IDP sing na masa masa gi lamda khanjinduna rehabilitation tauba Yana Balengak Takshin behind Amatoina Yanari Haiki, Taramaduda, Saruk Yakibi, Babita Kobi Yamana Fundoki Bada, DBTSC, Torbung GP Oinadi, Miam Pumba Yare, DBT Lak Basida, IDP Sinami Pipe Pokpigano, Madam D, Hana Funam Liba Saktung Adumak Pangadori Bani Lona DBTSC Lak Padage, Paisa Kitta Oilabusu, Tungshin Bangam Lagani Haiki. Defense Minister Rajnath Singh Brazil ki Vice President Geraldo Alckmin New Delhi da wari shanar matungda Akas missile system gi supply taunanaba khanari haina fongdokre puna thabak suminaba karam hiramda taunagade taugadage haibagi matangda su luchingbani na khanake India amasung Brazil na strategic partnership ki matangda su saruk yaminari bani defense cooperation focusing on military exchanging amasung exercise da su mityeng thamduna khanaki Hanagi Mari Hena Kankat Hanabagi Matang the Suit Luchingban Nakanaki Hairi. Prime Minister Narendra Modi na Russia the gate how labor took Lagani Haiwapam Mangonda Kangalakle Haina US President Donald Trump ki Hongdo Krabagi Matungda Masigi Matang the Ministry of External Affairs Wangangloy Randir Rajeswal na Haikri. Thao amasung gas laibagi matangda India gi maru oi aikoina oil amasung gas laisinduna thamba haibasi yamna maru oibani stable energy price ohenba amadi secure supply animak asi khogi energy policy gi twin goal ni broad basing our energy sourcing amasung diversifying asi market condition ga chan hanbani US na hariba asi gi oina di khogi energy procurement
procurement po chauthokhanaba chahi kayadagi honaduna laklibani hojiki lengakna India ga energy cooperation thambada interest uli amadi discussion chathari adubu Russia dagi thau leidaba haibasidi khudakta tokpa yakhiroi haiki Sanabagi pauda Shingjamai Chingamata Young Learners Club CYLC na sinna pisum how ground the leba multi sports complex ta puna team tarawna group marida saruyadna chathariba ahanba CYLC grassroots under 11 boys football tournament 2025 kinga sisana ki final match ta atia football school NBCA takil khongbal amadi kaising football academy kaisamthong ani lamba taunaki sanaki ba match aduda atia football school NBCA tagyal khongbalna kaising football academy kaisam thongbo panjal amasoinoda maiti bidna atia football school NBCA tagyal khongbalna ahanba CYLC grassroots under 11 boys football tournament 2025 ki mapu oibangam kibakalona football tournament losin bagi tharmaduda singjamai assembly constituency ke MLA Yumnam Khemchan CYLC ki president ke Jingkham Club Asimaki Technical Committee ki Chairman LC Deven, Vice President Chanasam Jane, Member Nongmaitem Anand, Special Contractor Namabam Babu, Imphal West Headquarter ki Sub Registrar Konjengbam Ngongan, High Court of Manipur Senior Advocate Naurem Umakanta, DR Enterprises ki Proprietor H. Devakanta Sharma, Amadi Manipur Police Housing Corporation Society Executive Engineer Sanauzam Radam Honan, so Thermaduta Sakyake. District Sport Association DSA Kaksingna Sinduna Association Nasiki Playground Sathariba Kunmathoi Shuba KK Memorial First Division Football League 2025 King Asisana Kiba Match ta Aifa Iringbanna Upsha Mantapu Panjal Mari Anida Thoikre Aifa Iringbangi Panjal Singdu jersey number 10 Al Roshan na match ki minute Taramapan jersey number 7 K Johnson na minute kontra jersey number 6 KH Johnson na Minute yang mapan amadi jersey number taramanga Francis Okram na minute humputara tareta chanki upsamanta ki panjat ani duna jersey number taramapan ke chungnen thangna match ki minute nifumari amadi match lorekpagi minute marfutara ga ahapa minute ani da chanki bani nakalamromduna association asina playground asimakta chathariba Kunithoi Shuba KHH Lehau Devi Memorial Super Division Football League 2025 ki ngasana ki match na KMSWC Kayakna Sao Kaksimbo Panjal Mapan Sonoda Maiti Piki KMSWC Kayaki Panjal Singdo jersey number Kuntra MD Salman na match ki minute Mari Amadi Kunithoi match ki minute tare chatpa daga mayuk naba team Shaugi Jersey number Nipan M Kennedy na on goal oina KMSWC ki Maikay da goal chanki atay KMSWC ki Panjal Singh na jersey number Tarachi H Ras na minute kuntaruk jersey number Tarataret MD Belal na minute humputaruk jersey number Nipan MD Jaur Rahman na minute humputaret jersey number 3 MD Mas na minute humputara amadi jersey number Kunmanga Azman na minute humputara taruk ta chanki Sheikh Babu Macha Memorial Trust ne sponsor tauba amadi All Manipur Football Association na sinduna punna team taramana saru yadna Sektada Leiba SSC Ground chathariba humsuba Manipur Premier League 2025-26 ki ngasisana kiba ahanba match ta All Moirang Football Association Amofa amadi United Chandel FC UCFC ani nakan bamong de lamba tawmaduna sana ki match aduda United Chandel FC UCFC na All Moirang Football Association Amofa Panjal ani amada Mighty Piki amadi league asigi ani shuba match oina anoba imagi mangal M amadi Sangai Heroes SGH ani chanaki ba match aduda anoba imagi mangal M na Sangai Heroes pu Panjal ani amada Mighty Pikre donena league asigi hayengi match oina ayupung 13:45 taba matamda ASUFIFA amadi Rising Athletic Union round ani na hanba match hanarba matong nungthil pung 1:45 taba matamda Young Physics Union amadi Southern Sporting Union ani na ani shub match hanagani hairi Imphal West District Association na sinuna Pachoy Part 2 dalaiba Pamyal ground punna team taina saru yadna chathariba Kuntrarak Shuba El Sangita Devi Memorial First Division Football League ngasi sana kiba match ta
School Athletic Club amadi Kadangban Apunban Naharol Udipo Kangsubrot anina akan mamongda lamba tawngaduna sanaki match atu team ani mangnapi matanggi manungda panjat amata chanabang amdana draw oikre Luna League asigi hayengi match oina nungtil pung ani makai taba matamda Salam Juvenile Club amadi Social Youth Organization ani lamba tawna ragani hairi All Jiribam Sport Association AJSA Nasinna Jiribam Higher Secondary School ge Chanabung the team tay nasar yadna sanaliba Tramapan Suba and Horicharon Singh Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2025 kinasana kiba match ta Anandamoy Club na Yawal Club Champanagar Upanjal tet ambatamai tiba piki hayengi match nungtil pung ani makai taba matam dialysis Babu Paraga KMYC Kamraga sanagani District Kang Association Jiribam Sinna Jiribam ki Bau Parada Laiba Lamlen Community Hall kam Kang Sangda Jiribam ki Kangkut Nipan amadi Kasar Kangkut ani yauna punna Kangkut tarna saru yadna sanariba ahan bar ke Betom Bidevi Memorial Laimarol Kang Tournament 2025 ki ngasisana ki ba match ta Ijel Club Dibong na Kasar Kangkut Ebu Panchal Mapantaru Tamaitio Piki hayengi match nung tilpung amataba matamda Kasar Kangkut Biga Yawal Club Champanagar ega sanagani Arabida Maripa Omhanamiam the Pizari Highway Railway Madi Dam Nachingbagi Tabak Packet Padako Bagi Kalkat Namadi Kudung Tibakaya Lakna Honabatangai Fadi Haina Manipuri Chief Secretary Dr. Preet Kumar Goral na Fongdokre Leadership Development of Faculty, Head of Department and Senior Faculty of Universities in Northeast Region India High Hiram Danami Humi Chetaka the workshop of Tokre. All Manipur Cinematographer Association Kimato Shumapok Namitorok Pang Tokre. Lunena Akas Michelle Brazil supply Tonabaki Matanga Defense Minister Rasnaka Brazil Vice President Kanokre. Ingles Potam Pizaba, Nasi di Matang Salo Shinjare, meeting W. Kurum Jare.